nenan haykunolan hari lammari duuɓi ɗiɗi mi sifano non histoire ko hawami innete nene an ko pullo baba an ko forestier nenan haykunolan har lammari duuɓi ɗiɗi nene an iwi fuuta ari Konakri yiidi e baben an ɓe jokkodiri ɗon wonti reedu mi heɓa ɓay mi heɓama tawi nenan wawata yiltade fuuta hiɓe jogiti bobo ɓe tawi ko ɓe wonɗon ha bobo janɗa ɓe accidanmi e baban ɗi nene an immi jemma hiɓe satade lan ɓe accinmi komi ƴoɓi ɗon ɓe yehi ɓay neɓi nenan arali mi wulli baben an yalti ɓe yaali nenan ɓe ƴettilan ɓe naati ɓe ɗaɓɓiti nenan ɓe yitali nenan ɓe ƴettilan men arti ko foore ɓay hari ɓe wata landankagol siɓɓe baban ɓe jombani baban ɓe sinabiran ala ko waɗali lan e nder paykuyagal langal des fois mi jotto mi miijito mi wulla mi inna hara ko ɓe heɓi lan ñande gore noon tellement ke ɓe sonjilan mini baba laaɓanelan ko ɓe woni nene an ɓe henni ko nene mani mini fi hon ɗulle ɓe añirin mini wo añe tun koto ko nene ma min newami muñi baben an naadinmi école kono baben an ñallata ko suudu yaayi golle arti wo hella kikiɗe sinabiran waɗa glaciére tef bonbon ma rondinanmi ndiyan ma rondinanmi dow ko yeyete mi yaha mi yeeya ha 12h 13h haralan ɓornitiniyan o mi arta ko suudu si yimɓe ɓe yila ɓe sikka mila jangude hara mi ala jangude ko ɗon laaɓaninmi ɓeeɗo wona nene anni ko ñameteɗo itante komin si golle ɗuɗɗinante komin piyeteɗo pandi on komin mini mi ronki mi jaɓi jombeede hari mi falano ka jombeede on saayi tawi tellement que sina biran no jokkilan hay ko mi wonɗon ko dewgal an hiɓe faala bonnandelan dewgal ngal mi yehi noon mi wulli e baba mini baba yoɓe laaɓano mini si tawi ko nene anni ɓe inni mi wona nene mani ɓe sifanilan noon histoire ɓe nene ma ko pullo ko ɗum waɗi siɗa noddira hawa nene ma ko pullo mo dalaba ko heɓuɗa ɗon duuɓi ɗiɗi o yaltimma jemma himo satade ma ko yawno nden ñande men yitade mo piiji bonɗi ɗin fof ko min ɓe anniyatto min yiraɓe am ɓe anniyantake baban wolaninmi gonga kam ɗum ɗo ko histoire jiwo mo mi andini momi weldi e mum mi welduno hari mo jomba modi makko hari no adda mamu golle sorijo inneteɗo David kanko ko hawa o innete 2014 o sifanilan o histoire on sayi ɗon hari internet ɗuuɗa maɗum min wallidirayno ha o retrouva famille makko hawa kala ko wonɗa e aduna on siɗa wuuri fais moi signe on va rechercher ta famille hawa la femme de David sabuna a tampi a sonjike fi retrouvugol famille nene ma on si nene ma no wuuri Allah hollidira yon